Aneh mau apa order? Saya ayam, daging, udang, sotong semua tak boleh makan. Saya ada alergik. Lagi apa saya boleh order? Taksi boleh order? Gila, mari. Taksi order. Jangan mari lain kali sini. Halo? Halo? Ya, bos. You mau cari akuntan kah? Ya, betul-betul. Ya, saya boleh tolong, mah. Macam mana? Ya, 3.500 tolak 4.500. Balance 1.000, mah. Senang punya kerja. Bodoh, tak tahu punya orang kah? Gila punya orang. Gila, you main-main sama saya. Ya, ini senang punya kerja pun you tak tahu kah? You tahu. Hidup ni banyak susah. Ayo, sabarlah, Mama. Sabar. Macam mana? Saya ada banyak bakat. Tapi orang tak hargai. Ya, apa bakat? Saya tahu bila tarik dia hidup, bila tarik dia mati. Ayo, macam mana? Saya tengok batu nisan lah.